10.446 radnika. Radna grupa za izmenu izbornog zakona Bosne i Hercegovine sa radovi počela pre 2 meseca. Danas nije usvojen nijedan konkretan predlog zakonskih izmena. Usaglaseni šta...
ljudi na planeti, nekako se eto naćemo zakačiti i za one koji nisu slobodni, a to obično ne izlazi na dobro, dragi moji ljudi. Nego, pričali smo o načinima da se upoznamo i shvatili da je većina sama zato što traže nekog normalnog, šta god to značilo. Pa sam ja onda pronašla priče o tome kako se ljudi upoznaju i preko interneta jer imaju neka čudna interesovanja. I malo im je teže da u negdje stvarnom svijetu uspiju da pronađu nekoga koji sa njima dijeli. Obično ljudima koji su alergični, recimo često pogotovo ovo pomodarstvo, alergični kao na gluten, pa ne jede hljeb, ne jede ovo, ne jede ono, imaju probleme jer pogotovo na našim prostorima znamo koliko je hrana negdje važna i značajna. I zato su fino napravili sajt, pa za sve one koji su intolerantni na gluten ili one koji imaju neke čudne prehrambene navike, da mogu tu da nađu ljude slične sebi, a da im se niko ne smije ili ih ne gleda čudno. Sad, nisu ti ljudi jedini koji imaju problema da nađu nekoga, obično o tome ne bih imao pravo da vam kažem, nisam ni ja, dok nisam pronašla ovaj tekst. A zamislite kako je ljudima, recimo, koji prepariraju životinje, koji moraju da organizuju sprovode, koji su forenzičari, koji su pogrebnici, koji treba, kako poznate i kažem ja, pogrebnik. Pretpostavljam da je malo jezivo, neprijatno negdje, i da bi onda našli ljude sličnih zanimanja ili ljude koji mogu da razumiju njihov posao, isto su tako napravili internet stranicu, jer to njihova zanimanja nažalost ne zvuče baš romantično, niti bismo ono kad se priča o poslu da nam prepričavaju neki detalji, u stvari neki ne bi, neki bismo, ali to je sad neka druga priča. Sad idemo na one malo veselije, stranica za one koji vole ljude ili žene svejedno.